Turongeye kubaramutsa amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima. Icubahiro kibandanye guhabwa Imana ubugira kandi Imana tuzigama, Imana twitayeho, Imana igiye turwanirira intambara zitandukanye. Kuba ukiriho ni kubw'ubuntu bwayo. Kugendagenda hano kw'isi umenye ko ari kubw'ubuntu bw'Imana. Icyo ukora cose wame ushima wibuka kugira neza kwayo uko bugiye bwije. Nino sana kano kanya turacyari kumwe n'uwitwa Jerome Birabogaboga. Turacyari kumwe dushima dukengurukira Imana ku rukundo rwayo. Abaroma igice c'8 ku murongo wa 31 niho hari amajambo meza atubwira neza iby'urukundo rw'Imana. Reka abanza baramutse akanya gatoya. Sidovuga menshi ataranabaramutsa. Turamuha akazi mu izina rya Yesu Kristo. Yego turabaramukije cyane, Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Amen. Tumeze neza, turamahoro. Turanezerewe no kwa muri kano kanya. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, turanabishimiye ko n'abatwakira kino kibanza. Yego. Kibanza ciza, citeka, ahantu hasa neza, haryoshe, hari ubuntu bw'Imana. Imana ihezagire kandi Imana ihezagire mwese muri kumana kurikirana kugira ngo ayo Imana ibahugishe. Amen. Ano majambo y'Imana yo mu Baroma igice c'8 guhera ku murongo wa 31 niho hari amajambo meza cyane anezera cyane rwose iyo ndiko ndayasoma. N'amajambo tubwira urukundo rw'Imana ati ko bimeze bityo tuvuge iki ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu uwo turwanya ninde ngo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese. Reka twasome tuwumviriza urukundo rw'Imana. Ko bimeze bityo tuvuge iki bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu uwo turwanya ninde itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izobura ite kutugabirira byose kuri we. Ninde azoborega abo Imana yatoranije? Mbega ni Imana kandi ariyo ibatsindanishiriza. Imana ishigwe hejuru cyane kuko kuba ukiriho umenye ko ari kubw'urukundo rwayo. Ni byinshi twagiye ducamo bitandukanye ariko tukabona kugira neza kwayo. Ubu turi kumwe n'umuririmbyi ugiye kuri YouTube ukandika Jerome Birabogaboga ucubona indirimbo ariho ziri zininahaza Imana. Hari byinshi Imana yamukoreye, yatubwiye intaye nyinshi zitandukanye. Aratubwira ukuntu yamanutse ava ruguru aza mu gisagara. Aratubwira n'ubuzima bwose yaciyemo bwo mu Kiboyi. Ibyo byose yabitubwiye. Yongera aratubwira n'ukuntu yakuze ari imfubyi. Imana aho hose yagiye abona kugira neza kw'Imana. Muri byinshi yagiye abona Imana ariyo imusindanishiriza. Rero uno munsi mbega nuko kubwanyu byose twakoranye bavuze abana ufise umwana umwe cyangwa babiri cyangwa se umudamu. Yego byose nzo gushimira Imana. Yego twakoranye ibiganiro byinshi. Yego kandi byagiye bigenda neza. Tuvuga kugira neza kw'Imana, aho Imana yadukuye, aho Imana yaducishije. Yego rero si ibyo gusa, umuhezagiro wabandanye wiyongera. Narakuze nyine ndamushinga umushinga naraho umengo ni umujene uracyari muto. Imana yarampaye urugo kandi urugo rwiza, ndabishimira Imana cyane. Ndafise madamu n'abana 3 kandi barampangije, barakwiye. Ndabishimira Imana, ni ubuntu bw'Imana kabisa. Iyo bimeze neza cyane rwose. Imana yarushinze kumuba hafi kandi nkuko nawe uri hafi. Mbega nta jambo ubona wogenda urimesheje aba bantu ariko bazikurikirana nk'indemeshanyo n'akafuraga ariko karagwa nk'indemeshanyo wogenda warimesheje kuko hariho abantu usanga bari mu bibazo bitandukanye. Abona ati ejo ndabona ariko ahanze ndakunda ko noha nta jambo ariko ubona wogenda ubabwiye kugira ngo baremeshe. Yego murakoze cyane. Yego Imana ibahezagire. Yego twagiye tuvuga byinshi twaciyemo, aho Imana igiye ducisha ku imfubyi, kuba mu bukene, kuba mu kazi ko mu nzu, kazi ko mu Kiboyi twagiye dukora. Imana igiye tugirira neza. Rero icyo noremesha aho twatwumviriza guma ku Mana, guma ku mavi, rindira biri ku mashiga biri kuratogota kandi wamuririmbye.
biri ku mashikasha ihangane birimo gutogota iyo nzara siyo kukwica ihangane birimo gutogota rero wewe guma ku Mana ugumane ivyizigiro Imana izokugira neza byore kinagiye cyagiye kintangaza Imana ntiyitaho ubuzima urimo ariko yo yitaho kwihesha icyubahiro nico gitima rero ibyo bibazo cyamunyuragira mu byose genda kunda Imana iraba n'umuryango uvukamo hari ibyo usanga wivukira mu muryango utazwi atabakize barimo atabize amashuri barimo ariko Imana ikaza ikagutoranya nk'uko yatoranye Yosefu ikamujyana mu gihugu cya Egiputa Imana ikamuha kugera iby'ibwami kandi yabanje kuba umukozi wo mu nzu ikamuha kugera ibyo mu kindi gihugu urazi bwo kugera ubutunzi bwo mu gihugu utavukamo ni iteka rikomeye cyane ni ubuntu bw'Imana si kubw'amashuri ariko Imana iravuga ati niheshe icyubahiro Yosefu ndamuhe kuba umwizigirwa mu rugendo rwo kwa Potifari ndamuzamure abari bagera ubutunzi bwo muri icyo gihugu abantu bo muri icyo gihugu bakaza iwe bagafukama imbere yiwe umwami dukora iki tubigenze gute ko inzara itwishe akari wategeka akavuga ijambo akabagaburira akagera iby'ibwami ibintu bikagenda neza nanje nisubiyeko Imana ntiyarabye ati uyu mwana yakuze ari imfuvyi umwana iwabo nta muntu akize ari mwazogufasha zo gukurikirana reka ndamufyodera kandi ndamugire neza Imana iramucisha mu gakiza kayo turakizwa Imana turagenda muri sani sikuru mu bana turakura turabatizwa tugenda muri korale narinde muri korale yitwa Byizigiro aho muri feka mu Nyakabiga Imana ihezagire n'abungere bacu ndavuze ati Imana ihezagire Pasiteri Kome iraturongoye neza mu feka mu Nyakabiga amajambo y'Imana menshi yatugaburiye Imana ihezagire Pasiteri Piyo Imana imugisha Imana ihezagire Pasiteri Wilfred abarongozi baturongoye muri korale Byizigiro Pasiteri Emma yaturongoye muri korale umurongozi Renova Imana imuhezagire nawe twafashanyije kurongora ibikorwa by'Imana muri korale genda n'umubitsi muri korale narigeze ku mubitsi nigeze kumva umwarimu w'indirimbo nigeze ku muhanuzi wa korale yose ndashima Imana no ku bindi bikorwa twatugeze ko tuko turakora uno munsi rero nawe imbere ni heza nirabavuka abo muvukana yonyine zo kwitoreraniriza ikuzamure iguhindure iguhezagire iguha umugisha igushyire ku rundi rugenzo si ibyo gusa ni byinshi byose none abiheza iby'Imana yankoreye ko byinshi bibogaboga bikaba byinshi Imana yarangije umuririmbyi irama gukompoza indirimbo za mbere nazigisha muri korale izindi nazijana kuri radiyo Voix d'Espoir radiyo Byizigiro radiyo FM gakora video indirimbo ifite sanamu iravuga kuri televiziyo y'igihugu benshi mwarayibonye Imana igira neza amina umuririmbyi yarazi nawe nyine ko yanodesheje mu ndirimbo yiwe ikora ku cyavu iyo Mana irashoboye urati ko twayitambye neza turi kumwe n'abanyakubahwa abaririmbyi nyine bacu nyine murabazi turi n'ababazi na Sabasi n'ababeri wayo n'abandi beza nyine Imana yatoranije Yesu agira neza rero Imana ihamucyubahiro kubyo dukoreye birahogahoga kabisa kandi nawe bigerekaye birahogahoga Imana ibandanye kubagira neza kandi Imana umunezero wose ni kubw'Imana si kubwacu ni kubwo ukugira neza kwayo ni Imana twitayeho Imana igiye turwanirira uko bukiriho bwiza aho uri hose wame wishima wikengurukira ni byinshi cyane hariho n'igihe ubu ndamuzi aca mu mahiganwa y'indirimbo mu mahiganwa barangire byinshi urazi ko twagiye mu higanwa ry'abaririmbyi aho mu Kigobe kuri sare OPD Kigobe twarakoreye competition y'abaririmbyi twari mu myinshi y'abaririmbyi kandi narabaye wahafi twari mu myinshi cyane imigwi irenga ijana turaririmba muri finali barakoramo imigwi yari imigwi 115 barakoramo imigwi 100 dusigara turi 15 abo turahiganwa turaririmba je nabaye 8 narose n'indirimbo y'agashimwe yuko nagerageje yuko nabirimbye neza rero Imana igira neza aricyo gihe byari mu by'amateka ntibaza mu haci wari wese bari ducunzwe bari ducungerewe
twatudege nyine tuharura amajwi two ducunga akarere baguma tuzunguka n'abasekitsi bari bameze neza bari bakwiye rero Yesu aradukunda ntabwira ab'amashuri ntabwira abana batayize uyubaha wese iramuhezagira nimwihangane reka gutinya nimwihangane naho bigoye nimwihangane ibikomeye irabyorosha ati naho bigoye nimwihangane ati reka gutinya abantu benshi usanga ubwoba ari bwinshi ubwoba bw'ubuzima ubwoba bw'ibintu bariko baracamwo bagumana ubwoba ati reka gutinya mwihangane Imana n'ibigumye irashobora kubyorosha Imana ikugirire neza kandi Imana irushizeho kwitaho Imana irushizeho kurwanira nari kumwe na Gedeon Niyorugira hamwe na Birabogaboga Jerome yego ino sana kano kanya turanezerejwe no kurangiriza kino kiganiro ngaha kuko wamega twokwigumira tuganira ariko kubera umwanya ntibitworohereje reka rero turangirize ngaha kino kiganiro rero tuzosubira ikindi gihe twatumiye abandi bashobora gushima Imana kugira neza kwayo canke twebwe natwe turiko turahimbaza dushima Imana igenda idukorera ico tubasabye ni ukwama dusengeranira kandi dusengera n'igikorwa c'Imana Imana irushize kukiyoborera kandi Imana irushize gukomeza icyubahiro n'amashimwe bibandanye guhabwa Imana kugira kandi reka nawe abasezere Jerome Birabogaboga narahezagiwe tuzosubira Imana ibamugishe ndakoze mugire ibihe byiza icyubahiro kibandanye guhabwa Imana